Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami tanzilih, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mga kakasih ha pag-agama, alhamdulillah, yari nakita niyo ha kahinapusan sin waktu na to nakapin dahil na bulan mulia amunain ibadat tiunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala in jumakahaipon niya sin kakahinang amuyin
lando mahal ga mga sila bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala karena biubutol nila paginhawabaran nila bang hadja manjari na ingkatan sin bulan Ramadan amo adto imbi ang mga kabayaan nila karena sing kalagguan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin bulan amo na ing bulan mulia kahinapusan na adlaw in adlaw ini pagtangka sing kita niyo sa kira-kira long ta konsumid to insyaallah ta'ala na dihilan kita niyo sin Tuhan na Rabbul Alamin adlaw pagkugkuyag di halaw man sin gumi ini sumakawa aun labi in kakuyagan simbar iman namun na adlaw akhirat karena in dunya ini wayrun halka niya bang hadja bukun tiuntut kato taniuin himinang puunan atau himinang lutuanan dahon pahadarat niya way sa kagunahan sin dunya ini sabab ini kataan malanyap in uno malanyap wayrong kapuspa iddahan niya in kakkal da amurain kahampitan sing kita niyo rin haamuin paglugto na to doon haamuin tiyugila kato sin Allah ta'ala ipapahinang amin di na to misan manjari kanapan iwandag ini dagdagan daing hakabtangan pakignut kahibal sing kita biyabay ta kato taniyo inyaon katan aun tumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala najari in pakarajaan na to ini habihayaon labi-labi na hajaman bihaon halawang pitna ini katantan ulong sin Allah ta'ala ha mga bariman karena ingkatan tutukasan doon hirihil sin Allah ta'ala mga sila jimanji patuhan Rabbul Alamin in sila magtag-ipon harap kaniya in sila amuin jimanji sindi sila magtag-ipon duwaing bot malaingkad patuhan tunggal amo na in Tuhan na to Rabbul Alamin nahasabab yato uno-uno in hijanji mo kaniya tukasun kau niya runan bangkaw magngan ini ikaw bihay ni bihayad to kitaon sin Allah ta'ala bang bunal indaawa mo yaon nahasabab yan subayri ikasusa simbar iman in uno-uno jumatukan niya karna in sabugat-bugat tutukasan sin Allah ta'ala doon ha mga bariman ta sumagawa in sila katan wayroon magkapuklas hinang buat malaingkan mahinang katantan karayawan kanila sibo da inyaon kakuyakan ibansin amuin kasigpitan mahinang ngadto ibadat katan sim mga sila bariman karena bang sila gato nga kasigpitan magsabar sila pa Allah subhanahu wa ta'ala bang dumatong kanila india mga kahaluyan kakuyakan magsukur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala way kabaakan manusia makadauhat sinya na muray mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala naamad tuin subay lukaton sintiap-tiap pambuk dan katutan niyo supaya andok kaylo ini kita niyo makasud dito haamuin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kataan sin umat niya makasud sulga amura hindi makasud sulgain di mabaya sumud kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah man asani faqad aba ingkatan lang na sin umat ko makasud sulga amura hindi makasud sulga hindi mabaya sumud naman jari lang si mga sahabat isiyo sila inamin hindi mabaya sumud ito ya Rasulullah
nalong niya isiyusin magtaat kako amuanin mabasumon, isiyusin di magtaat kako amuanin ini long ta in magtaat kako amuray makasud pala masin surga, hindi magtaat kako amuranin di mabaya sumon pala masin surga. Ati niya in kakahinang tari subay lumaway ring pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtag-ipon na to patuan Rabbul Alamin, subay siya lumabay dahing haamin pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hakatan biyayta niya karena in biyayta niya bukun dahing kaniya bukun hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kataan hibungat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin simud niya hilagtik sin dila niya ing kataan yan wahi ring ha Allah subhanahu wa ta'ala sibu daing kaaunan Quran atau hadis qudsi atau hadis inyan katantan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun nakakanap sin pag-agama daing hatuhan na to Rabbul Alamin. In siya amin dia aksin Allah Ta'ala magpatarang sinhinang magpaamo sinhinang supaya malukat sin siyo-siyo amin mabaya dumawhat sin kasannangan daing Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena intuan Rabbul Alamin nagparadaak harap pa manusia biya dakato manusia isa ba supaya maluhay na to singuran, karena in lako tabiat sinambok manusia maluhay singuran sin pagkahinia manusia bukom biya sin duhaing in amoy in lokatan mo sin hinang bukon daing haamin tumpukan sin ikaw bihad to in amin subay mapajato sin hambok pamok daing kato tanin naman jari daing hamanga piangdaakan kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin hipapi hinang kato taniyo amo na ingkatan piag marayaw niya in himumungan hipaghimumungan na to amo rain himumungan hikarayaw kato niyo sarta hikarayaw pa pagkahinato. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sarayaw-rayaw kabtangan hipagkabtang sinambok-pamok daing kato tanyo doon kita niyo lumukat daing haamin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unoin kakuyakan sin Allah ta'ala runhan amo na manawag-tawag kita pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Kanalong sin mga sila in ayat ini amoy in sababon nujul niya in tiyukila dunhan amo na yung mga sila muadzin. Atin si muadzin ini amoy in magtatawag maun pa amoy in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala muna in ibadat sambahayang batlong sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ingkabtangan pag-iyanon dunhan amo na in pag-iyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon piang Hindu simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in kabtangan hayya ala salah. Pag-usos na kamu iban sakap kamu marayaw umalup patuhan ha ibadat sambahayang karina kamu palugal amoy in lugal tiwila sin Allah ta'ala lugal mas malano sutsi biya na sin yari kita ni ubihaon na tipon amo na in masjid biya kanna daing ha mga kasahabatan imibog singkabtangan ini sarta in sila miumurul ha turunan pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long Ibnu Mas'ud ini di ko nakakunahan magbati sindum biha namuin long ta timindog
bang ako mahinang muadzin. Hati niya amin mananawag-tawag pa ibadat sambayang. Yan. Damikian ni Umar ibn al-Khattab. Bihad turay sabin, kabtangan niya, ibog sinamuin ayat ini. Ta sumakawa lang si mga kaiwanan mananapsir, in tiudjuhan sin ayat ini, bukon sadya harap pa mga sila muadzin karena ini timagnain pag-adan dito sa Madina. Hindi hamakkaw ay roon pabisan doon hayan pagpanawag-tawag. Sumakawa nakasud doon hay ni intawakon sing kita maun patuhan na to Rabbul Alamin amuin mga tao laong ta naliligap sin dunya. Kaya wajiban kita niyo manawag-tawag kanila. Iban si mga tao amuin nakahinang kasalaan pabaran niya. Karena magtay manghud kita iban sila hangan pagkamano siya. Lawi-laro niya tud hangan sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala magtay manghud pag-akama. At niya manawag-tawag kita pa agama Islam, subay roon kato taniyuin lasa hatay manghud ta. Karena bandugalin sumud palom sindaghalta in mahinang muka alimagoy mutas din kaniya. Nabiya din kakawa mo sinamal sa lago-lago din Allah subhanahu wa ta'ala bang mo butawanan hinang ito. Subay mo ini akaron in biyay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi fa in lam yastati fa biqalbi dzalika adhaful iman. Bangkau makakita hinang biag mungkir sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari hinangon sinambuk tayo manghud sing kita subay nato si hawasun daing hamin kasaan hinang na inahinang niya. Nabang nato di kakausan ito amuin sinlima nato namisan da kuman kabtangan marayaw habang mayan siya makatayma bang di pa jumatuyad to na misan da kuman manghindua biya sin mga nagkahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon sadya kangian na hinang sambil insya kiyarokalan sa sumakawain Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon kawaakan mo dugal halon sin jantung niya ulong katantan labi-labi na kampung niya in marukal kaniya sa masi-masi siya ng hindua apa mga kampung niya ya Allah ampun na sila karena naghinang sila sinhinang di nila kaingatan. Amo yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hay ni kita makakaamal sa lagu-lagu harwa perkala al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Yanin amal sa lagu-lagu doon. Nah, sabab ito subay kita kun amuin madugal maastul in kaastulan ta amuin hinang nila buat malengkan imbaran ayaw. Subay nato si hawasun maun pa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya bang siya yaon na parihara mo na sa lago-lago tutong basan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena ingkatan ibadat niya o najabahagi mo dahil hasabab sin ikaw nakauno ka niya nakapasayo ka niya nakapabuntol nakapaamo sin hinang maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ini na mahil na kita niyo halam sinang kabulan sinhinang pagsandal nasubay kita niyo masandal ha pag-agama karena yan kiyahatihan na tukasuntuy kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dihan na sabab yan bang kita aon paratungan kato sin Allah ta'ala biya mga masakit inyan lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala lasa niya mahita
in tao nalulupa patuhan ang papiaratungan sinallahu ta'ala runhan masakit labi-labi na bang in sakit niya yaon hibayta na sin doktor batuiron na ubat na kamatauran din kanila makatumtum magtuhan. Doon na yan. Naamo yadto inding ha mga ini lasasin Allah subhanahu wa ta'ala hinangan niya sabab hasupaya kau makabalik harap kaniya. Sa tain Allah subhanahu wa ta'ala malasaha ipon niya labiring sila sa simbabaiha anak niya. Yadtuin lasasin Allah ta'ala. Hang tanda sin lasa niya misandalong niya miyabutin dosa. Sin ipon niya miabot madtupa siring langit yadto bang siya nakabalik pa Allah ta'ala nagtaubat sarta himinang na siya sindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala puasun na in katan hinang niya na inihinang salla harap patuhan Rabbul Alamin inyan katantan subay mahinang nato biya pakayan hakabuhi nato insyaallah subhanahu wa ta'ala na ini fitnah asal biya baita kato taniyo in pamiat simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk dah mauno-ono fitnah rumatung papagsabarun kita niyo karena in fitnah nakauna labi imbugat sin fitnah mahuli hati niya yung mga yan katantan wayroon na biya mga kahalulayan si mga uno-uno pakarajaan nagjato halawman na to biya sabab hadaman na to ini mataud na ini nananawag-tawag singkabtangan niya harap palawm sin surga sumagawain hinang niya nananawag-tawag harap palawm sin narka. Yan, beta katusin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mareo ingkabtangan, madtumari sa sumagawa, kakitaan mo hinang niya, wala nakaamuha aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala namo adtuin subay ini tilusahon sinambuk-pambuk din kato taniyo ha ini lauman sin gumi ini karena in gumi ini lawayan na tuhadja doon ha biya sa pantun sin ini lupa pagtanuman hadya sing kita bang kita longta mag-ani na sinti anong tayaon biha na magbing na siya pawayroon biya sing kain na tagna hati niya inyan katantan di siya pumakal doon hayan in kakitaan si mata mo ibug mo day da damikyan ingkatan sin nikmat pasuron mo palom sing gaunggang mo bang limyo na ring haliog mo way nagto kalakihan niya di na ka misan umatod day para malukos ka umulin maglano ka niya bang bukod na inya no iron nakialakihan niya so biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo banghaw no mahal ka hambuk manusia iya subo niya yung mga kasahabatan niya uno mahal ka niyo in alta hikabin niyo atawa alta niyo ka nalong si mga sahabat ya Rasulullah mahal ka kami alta na mo dahil sinamin alta hikabin na mo along sin Rasulullah sallallahu way kabaakan hambuk din ka niyo buat malingkan mahal ka kanyo in alta hikabin niyo dahil sin alta niyo nahaunin alta na to doon hamin alta kaya ba akanta amuray nakaunta nakasod palang gonggang ta tubig iban kakaon iban tamungon in hikato niya amura in hikapag amal mo hikapanapang mo hatay manghod mo amod din kayo mo biha nabangway ron hinang muring haalta mo labi-labi na tuod in mga ini dahing hapanukas ini hatihon na to in panagnaan pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin narka
bukon nagkupur pa Allah Ta'ala, bukon nagsirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukon himinang amin kasatuan pahambok tay manghud niya, bukon sa wala nakaamuin hinang niya. Isiyog panagnaan, makasud palon sinarka, pananamon sin Allah Ta'ala sinarka, amunain, laong niya, nagjihad, fi sabilillah. Asuhon sin Allah Ta'ala, unuin nahinang mo. Nalaong niya, ya Allah, inako, na nagjihad ako. Sampay na, miuklasim manahot kuro na waktu yan. Along sin Allah Ta'ala kadab, puting mo. Li'annaka fa'alt liyuqal annaka jari. In ikaw hangkan mo hinang inya to supaya ikaw mabantog, in ikaw may sug. Yung kamaksudan niya, iniat maksud simbigi jantung na to, bukun harap pa dun niya, subay siya harap pa, adlaw akhirat, doon haaturan, piataran simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarwan niya alim. Asuon sin Allah Ta'ala, nalong niya nagmaingat ako. Bihan, sata nang hindo ako. Along sin Allah Ta'ala puting mo. Ini kau angkan kau nagmaingat at supaya kau matawag alim, supaya kau matagkari. Biya na ini katunya isiyo mga tao nag-usaha halaw mansin gumi ini. Biya nalaw niya unin hinang mo, nalaw niya wayroon hipaglanggal ko magkakunahan tatabangan imbo kung tiyawang ko. Puting mulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangkan mo hinang supaya ikaw ini matawag in ikaw pag iyanon nila amoy in unuyaon ini ukab in lima biha tumukbal tatabangan hakatan. Nah, labi-labi na hajaman na to ini bihaon, yari na jimato impagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dumatong laong niya in waktu di na magtilo sa inmano siya simpag-usaha niya. Aminal halal, aminal haram. Nabangyaram papag-uusap natin ni panabang mo. Bihan, langgal syarat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, how ko makapagkarayawan din doon. Yan, di majato na halaw man na to, yung mga ini, nasarta, pagpatuntum katiyo tanyo kataan, pagbalik-balikan ko ini, ipagpatuntum, in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapulak ka natin umat niya, pakapituan tagtung ka, tumpuk, hambuok dain, malapas in hambuok yaon bang muhibutang ha percentage 1.4% da in makasudsul ka in 98.6% halaw narka namo yan in makabuga at sabihan sabay kita ng maayad sing kakahinang na to mura-murahan inyad tuwi ang mga naglambat sa kita karna bukon sa ito kinumutba sa wala nakawa kato maghutba waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Mga kakasih ang sinagama Islam in sarayaw-rayaw kabtangan kakuyakan sin Allah Ta'ala mo na imbiyay ta
manawag-tawag harap maun pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta labay iban ini ulong iban kasiha tay manghud sing kita. Hapag tay manghud damikian doon han labi luwa tuod amuin kahinapusan niya laungta amin dumauhat sin kamahardikaan deng ha Allah subhanahu wa ta'ala kamahardikaan deng halong sinarka jahannam. Sabab nari lumasain hambuk mukmin patay manghudnya bang bukun haaturan syarak sin Allah subhanahu wa ta'ala impaglasa subay kau lumasa hatay manghud mo biya sing ginawaparan mo na hati na bukun kau biya sin di majatu bihaon naginang nakita niyo tumpukan pakanya inliago na to intumpukan na to. Adapun bukon yan inlalagoon sing kita in paghambuok pa Allah subhanahu wa ta'ala humambuok kita pasara sin Tuhan Rabbul Alamin pakanya misan matawad tumpukan makajari makapaghambuok makajari makapagtulong tarang karena in parhimpunan hinangon na sakayan sasakatan sing kita in maksud kataan harap patuhan subay labay ring hapamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amurad tu imbya mga subay batukun sing kita pahambuk murah-murahan papagbarakatun katutan sallallahu ta'ala in waktu na to labi luba buuton na to pangayon patuhan na to Rabbul Alamin bang bayan ingkatan limaway hinang na to yadto amuin bistahon niya katutan niyo ini amin jati wairun puklas niya insyaallah subhanahu wa ta'ala amin labi luba na tuod amin miya makad imbigi jantung na to nangayo patuhan Rabbul Alamin sin uno-uno na susukat-sukatan na to dahil di halaw man sing gumini ikasan ng kato taniyong katantang iban subay kita makuyag labi-labi na ingkita niyo nagkikita ihadyaman bihaon hadlaw akhirat magkita irakita niyo yan mag-asubo iyasubuhi inhambuk pahambuk ay kahikuan niya to ang ay ni nagdaraig kami bay may tay ni wala di kato bihaon maglawag liyawag yan pakanya na bang pagkita sin ini sila roon maglawag di nila nakabaakan doon halukal aun kasannangan sambil madto sila ini kimita pa amin lokal bang haudo ng kabutang hintay manghud nila karena sinuno karena sin pagkasilasa amin di adto kalupahan sinambuk manusia sarta didto sumukat inhambuuk pahambuuk tabang sa amurakuman din na tayo maun sinallahu ta'ala in tatabangan sinabuk tayo manghud bang in sila bukunang kakahinang na aun waktu ang kakahinang kita nyuri sa inyat maksud simpangatayan na to dugaing na yung kakunahan na to amin ikhlas batuhan Rabbul Alamin bang uno imbiyata bat mataw din magdaraawa ikhlas inhinang ko ini sa sumagawa yung pag-ianon ikhlas suway magtugda ibansin pamiat simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mahuli doon hayan magmaap bang aundeng ha mga kabtangan biya mga wala timugda ha pamahamsin katawtay manghuran kaanakan ka manghuran na inyad turing ha kakulang nito sin ini pamaham bang sa upama imamu na inyad to taufik kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudak وعفوك وغناك اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وأدابك آمنين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد أقم الصلاة.